ba rwiyemezamirimo 10 bubatse amazina ku rwego rw'isi n'ibyo bakoze bikabitirirwa. Nimero ya mbere ni Gerard Adrian Heineken. Uyu azwi kuba ariwe watangije uruganda rwa Heineken Lager Beer mu mwaka w'1873, akaba akomoka mu gihugu cy'Ubuholandi. Uru rukaba ari uruganda rukora inzoga yitiriwe Heineken, dore ko iyi nzoga izwi kandi ikundwa ku rwego rw'isi. Nimero ya kabiri ni Suashiro Honda. Uyu ni umuyapani washinze uruganda rwa Honda Motor Company Limited, rukaba ari uruganda rukora imodoka n'amamoto. Akaba yarashinze uru ruganda ubwo yimwaga akazi muri sosiyete ya Toyota bamubwira ko adashoboye. Ibyo byatumye ahita afata icyemezo cyo gushinga sosiyete ya mukeba wa Toyota maze bagahanganira ku isoko. Imodoka zikorerwa muri urwo ruganda zaramwitiriwe zitwa Honda. Tuje ku mwanya wa gatatu. Mwanya wa gatatu turahasanga Adolf Dassler. Ni umudage washinze uruganda rukora imyenda cyane cyane ya siporo, ruzwi ku izina rya Adidas. Akaba yarushinze mu mwaka w'1948 maze iza kwandikwa mu mwaka w'1949. Iryo zina rikaba rikomoka kuri Adolf Adi Dassler. Iryo rikaba ari izina ry'akabyiniro yahabwaga. Murumuna we witwa Rudolf Rudi Dassler nawe yaje gushinga sosiyete ikora inkweto nawe ayita Ruda, nubwo nyuma yaje guhindura izina ubu ikaba yitwa Puma. Tuje ku mwanya wa kane. Michael Kalashnikov. Uyu ni umurusiya wakoze imbunda yamwitiriwe yitwa Kalashnikov, bakunda kuyita AK-47. Uyu yapfuye ku myaka 94 y'amavuko tariki 23 Ukuboza 2013. Turaza ku mwanya wa gatanu haza Gerard Philips. Ni umuholandi washinze sosiyete ya Philips afatanyije na se Frederick mu mwaka w'1892. Iyi sosiyete izwi gukora ibikoresho bya elegitoronike nk'amaradiyo, amapasi n'ibindi. Tuje ku mwanya wa gatandatu. Arthur Guinness. Ni umunya-Irlande washinze sosiyete ikora inzoga izwi ku izina rya Guinness, ikaba yaramwitiriwe. Turaza ku mwanya wa karindwi. Michael Dell. Ni umunyamerika washinze sosiyete ya Dell Inc. ndetse akaba anayibereye umuyobozi. Iyi sosiyete izwi mu bijyanye no gukora za mudasobwa ndetse na za mudasobwa ikora zikaba zari amwitiye zikaba zitwa Dell. Ku mwanya wa 8 haraza Michio Suzuki. Ni umuyapani washinze sosiyete yamwitiriwe ya Suzuki, akaba yarayishinze mu mwaka w'1909, ikaba ikora amamodoka na za moteri. Ku mwanya wa 9 haraza Marcel Bic. Ni umufaransa washinze sosiyete izwi cyane ku isi ya Bic mu mwaka w'1945, ikaba yaramwitiriwe. Iyo sosiyete ikaba ikora amakaramu. Nezeza ko nawe ujye ukoresha yenda amakaramu ya Bic. Umwanya wa nyuma rero nawo wa 10 turaza ku mufaransa witwa Eugène René Poubelle. Uyu niwe wazanye uburyo bwaho bashyira imyanda mu mujyi wa Paris, bityo ibinyamakuru biza kumwitirira ibikoresho byashyirwagamo imyanda. Akaba rero izina rya Poubelle ryaturutse. Ndiza nawe mu rugo iwanyu mushaka kuba mufite Poubelle, ku kazi iwanyu mufite Poubelle, ariko menya ko Poubelle ari izina ry'umuntu, ntabwo ari izina ry'igikoresho. Mwakoze kwifatanya natwe gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi muri video y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere utuganiye, kanda subscribe kandi kunzogera, kandi turagusaba kujya udusura buri gihe kareba ibiganiro bishyashya tuba twabazaniye bibungura ubumenyi. Yari Emile Nonzima, bye.